Ya, cara foi lá o fiona sala, o foi uma mai ni tata por kalame sa molo to fili ni tu lama la o fiona ia. Wa ilo fo ia tata por kalame sila fia tata wa tunu la sa ni ninga moli to fiolo to mano. Sei sa no ia tu la foi le wai mai tau mai le tunu le matu o so fo wa ai. Ai mai si. Ya, o le o foi tanga tau le fa pe ai wa e ngasi. Alea, e maua mai e tatu pokana mele o lea e malosi ala o fionga tu sai fo i o le tino. Ai o le tūlanga i lau tapenanga ia malong nau ta inga i tofi anu i tofi i le tausanga ma le matua o soi fo wai e. Lero mai awa, momo lava vi ele tua whaftai. Misil ngei aso, lona lua ia tautala mai whaaloalo. Watua sa moa le i ai vivia e tate fefe. Sa moa le awa mala. Whatulo watu i pa ia masama whainga. Ia ala vili tonu le fio mainga. Whaftai mo le fisili. Le mwhai ona vesea le langona fi au onga. Ai mese ono tau sangata luai. No pipili ai le tolu masinga sa au ta oto ilungo le moenga le mwhai savali le mwhai na tu ongo le masinga tolu le ongo masinga ia a ola se la ngona fa pena istangata o fa pea ui le to yesi fa moe moe pecha iane ele fono ma le maftanga na fai malolo le ia soifua ia tama ia o senhor pati matalinga na fael fatasinga o le Feast of Saint Faustina. Te montua ina ngā vese ai ko o mai le so le ala o ave le o fe alua ia sa e la ngonga li lia i vai pe asa vali. Al gaming ia le o fa kai o ko foi mai o vai. Ia o lo fa kinga le o nganga ia foi fa fonga mai va ku fa fioli mo pu mo nga kaiala fa un ku po ngai sale polu vai le ia le ase me a ka o le ngu ke misi ai ia fa fonga mai foi ia kwaram sala ke vanga mai fale samri anga ile ova e fa penga foi fa le o man fu fonga ia mi se foi se ma kongu mo ngoi samalai ulu eu foi a wala le fa fo mai ka pom le fango ia pe se mia fifia le mo le avango e fa kingo ile o nganga e le ngaka foi le fa kai foi le fa nga malo we ala kongia o e ma sui o le au fongo o le Samoa Port Authority ia ka kilo ko ma ka va ai ma ka fa kai le ko le e mo wanga i manga ku mo ngai malos al mafuanga kongunga lea o mga kuai kinga fa ko mai al fanga uma le ainga o kaunga malolo ia ele ai le mfainga visea le fia kakua mal fia onga fia awa ai me uma o foi le Divine Mercy i mulivai Marco St. Anthony e se me fia eu foi le Marco Eucharist Ministry le Marco loku leiva ka fifia ka kelo momoli le Eucharist ngai kinga e pio ngala le o fapelo ia kongo le mo singa malo si ka ke fia o nga foi kongo foi o malo fi foi so kasao ia pio se kalia kule le va nga pio nga sa ngo malo ia o mai lale la o fiona sala tapenanga tapen pena tu foi a wale parutsa ia me se foi ole ave ma si fa oli lo tu malo ia ole foi ma wa mai leso ia ole fa toa foi mai le to fa nga malanga ni so nga lwe ngol polo kiti miliona ia olo fa pena na fa tino ia sei sa no la o fiona tulanga le fa dai e pe o si le va nga lo fa kupula ia pe le ngonga fi o nga ai me se ia o fafkai le kamaoli kumalo le fionga ia honorable salapi ngaki longa ku mainga long fa ku kuanga o ki ka ovea le ka inga le fongo inge ka usanga e lua kolu o mo le vango ma ki nga lue va kasi mal mako o fongo fa vai
ia o se fongo e se foi kau e lo kilo ia ia suli e sui o alisa se sai alisa sifo ia a me se foi lá malewa ia o fakingonga ia piang fa fo mai sa mo e kile ale lave o le kako milionga e me sa ia ko ia foi fa fikauli ia foi lui kau au ki fafikai e peo i se nganga fifia ma se nganga fafikai o whainga mako ngā lue whakasi ai ma alisa sai ma alisa sifo. I le li popo i ngā o le sispengi lea. Lea foi la ka foi mengi lea so ngā lue mako asi singa wa peo le kaiala lewa mai. La le kon whainga mai ave ngaka ke kokas. Ave whala pupukonga mangi whainga whaifakasi. A peila o e kalesia lewa ngā i ele mako wha moe. Pela le ekalesia all'assembly, le ekalesia e fakasa, ekalesia katoliko, ma si ekalesia sama ko e ave ai o isi ekalesia ia o le sosangi faungol pa mo pipuingo la ko manmanu. Isi ekalesia mo fa lenga ang fale o la ko ngofoa. Isi ekalesia mo fa lenga ka ia ile faingol le o generator. Ia ma o se fifianga nga ma o ke mako fo ia se ka penganga nga la ka ke iai I kokongu ma mafuka ma mala malama ma kilo ma ai ma o I mafkianga la ia ai nga kai kasi e o foi fala po ponga kai kasi ngai ia mangunga lue fa kasi o menga le o sofia ile loko e fia ka kua ma fia nga lue kai peila le avangole o ke mo ile fongo fa vai ile nga ka il fai kong ale o va vai ma o fa kingo ia me se foi la nga ma ko foi ia isi ma kua ngai o mai fia mo se soangi pili o inveske o alo ma fa ngau ia manku foi lilo mai ava o alo ma fa ngau au sia ia maka ia o se fa mongianga nga ise ainga ise ku ise ngu ile ku e peo ngai vanga nga le nga lue fa penga ai penga ia ia so ma fa lo lava ia o te lo sala le folo tanga tai tau vangale nei o le tau vai tofi fai pule o tu malo o le foi sa e o mo ai o te loa mai tau sanga o vai ia o foi le si sui fai pule ia avea foi ma minista o ni tanga le tau sanga o vai la sa tanga e le tulanga o ia le taimi le nei le se sengo to taimi le tuana ia I taimi mo ia ma nei foi taimi wa vai e tau talfo le tulanga o fai malo Haftai lira mai ke le ar swinga I lo va ai ke mangkua ke mi o va ai a mise ke mi o wa usa o wa vea uma failo kusifa palmene la lo le ngofo inga to filau etia sanga I le ngofo vai mo sai le makai o ka fa ese le ngo fai pule mo ngai vai lele vai mo ia mai ke minga e o folar ke minga ka vea ele ngofo le va mo pa kambiam sama lai ulu ia sa kofia ia o vea ma mingska o fa kuskusa la ke minga ke le o le sesenga o le sesenga o le ngangana e le fa pe le vesi ia ko inga ngakaimi ai o ke maofa po le vesi ko inga ko ia pa I lima ai ia longa va kapuia ai me se fole ngana la ko ki faunga ale o saungi e pe inga e mo ele loko ai me se la ka va ai aku ia lo mafangau ia sauma social media I lo fa samo e pala le mai le pala le tala e pe inga o ke fa por sia al fauma finga ngalo o makakole e a fia I upufai o malo ma kausinio e kawanga ko vai lo loko le vanga lea mai e masangi awaso miska o mai masangi ma o ke alu molia maria kota ma fili le I on siaki I musila ia e saungo mai sia li ia ke sala vai mili o Samoa se aku e Maria e ngoka uma me uma o le ku o le ngofo o le pupula o le kaukala e ngoka uma me uma e sa si foi pola le wingo lang sa nga ngofo ngi fa basenga e o le kako aku e
sa oli ai vivia ai e longo fie foi vai kai longo e fakingo mai me nga leo ke kakalo yo ko mo se vango kongo parmengi o ke nga ngauanga ai lilo mai ava e ngofo ma faku so ko ngaku po le asa ka falumanga e momoli ya va kwa fa fonga mai sa mo ku loa abo foi se kala ma se longo e leva nga langa isi keimi ka ke moe mo ko manga ku po le asa ka sao ai mise wai le foi a fia I ko finga le ngaka I makai o le ainga makai o le ngu ya a ola nga lilo ko fama fa ko kanga po la sa ka fa manga e fa leo lilo mai ava ke mangkua le lua I singoki nga fai ar ka koliko so I fua ia ka kinga pio nga mai ai ka kinga pio e lua mea nga mai memo mua ole fau kasi longa lua ole ko fama mau yo ka kulo le winga fau kasi al ko fama mau on me nga le ia kulo wa sa mo maro fa fonga la fa fonga I kwaram sala ke vanga mai fale kai peo sa u ka loko nga pa fa ma ko fa ko fala inga ma ku fa inga ko fama fa ko kanga o ke kakalo le ngai me le ko fama mau o le fa mama venga ai sea o isi keimi e lafo le upu alu le upu ki ngā le upu o ngā le mamafa le avenga mamafa mea fai mamafa mea ia sao mai mamafa o la kali e sosoangi e fai le ko fama le whakaukanga le me maua e se ainga po se pui ainga ia Maria fo mo kai sao ia Maria fo po la fa la le kula mai wa lilo mai ava ka kongo lisi nga vaenga kelele kupu ya Samoa kuloa I lo wanga nga wau o lokale kango lima o lokanga ngau ka kifia sili makanga ngau e aula o ia langa o mai ngi vanga la e afe e kaunga alu o malu afe e le haila a fa peanga le lu se lau fa kai via le ri e pe o me nga langa le we sili mai nga kaimi mangai kaimi ia kanga I de lave le ke mingai a le ki fa fonga mai o foi ku le ko fa mama o mal fo kasi ka kinga li pio ya wa o ke longo nga le ko fa ma o le menga fa kia o le nga o le ko fa mama o la ya fifi mai ku lo lofa o langona ka ke le fia pule auxili ai kalia la ka le nga fa mama ngo ka moa e pisa o kalia ku vanga le pe nga ka u lo sa ngong malo lava le sao no la ofionga o tau mai nei le tulanga foi le wai o sui tau va lava pauli e ele au nga o lo lato fina ngalo mo lo lato tu malo ni me fi fa le leia me o lo silsila to lo fa le tonu o la lato pofu nga fatatia se ia mai se pofu nga fatatia la ofionga me se foi ia o so manatu mo lo tu malo ia o fa le o pa me ne sa mo pe fa ia madwia ia lo tu lai mai Fafteri mai ava molfisili e ka ua fo ia si o ke koma ngaku ia la kamu muile wa ia fa fonga mai si o pele le wa kulanga male ale ma kui marki nga me o fe ngai pe mai ma ku le wa o ele ia ele mfai ngo songa ku si longo ngele va nga ngo lai fonga al malo o manga fa ku la lo salio makakalo ele kula fo ia tina pa ia Maria e fa moe ai kai kukusa ia le wa malisa sifo malisa sifo ia kala kuala nga sa wola fo ia lisa o ke malam lama le valu se fulu nga le iva sulu sa fai kan koko sa e ke le or kau kualisa malisa sifo ya sa mo ele fo le la ko kau o kalo, o ufi, o uli, o fai, o koko. Ora kau kua nga kau kua mai ai ka pisi. E o foi kemi ngai le walesi. Fa pe ai foi malisa. I lo vai mau ai malanga I le fanga farse la le anga I kua. E o foi le fale ali lis kemi. E ke o sola I si usenga anga I lunga I alisa.
o le mela o ngai o ke longa le fa fonga mai ke lo si o pe fa penga kinga ki o mala va le pe o le wafu e la ko ke fa nga le wala le alu le sai e va ve aku le winga la kala no inga la o inga e lo wa kaunga fai le wala le ngai wa kaunga fa moto wei kaunga fa la kele masanga le mu ma ka kong fo yo ale sa e fai ngofie o nga avea wala va le po foringa kaulanga pia kaulanga ia vai kele kaulanga le sa le winga le ko se so ka ia kele wa wala mai lunga e o foi la el fa mai le ka ko le mo ngalo kapungi ia a o ko palmenga ke ko eu fingau ava ko fai lunga o e mawalunga wa fa kaula i sungami ma me o fa la fa fosei o la ele infrastructure inga ia mai o risi kaulanga le lunga i sa mo ma ke fingau o ale sa ma i le walesi o ele nga e kau e fa onga kong e wa ku kai i uka mai la lava le space o isi nga me lo inga e ve ma kaulanga ia ma risi vanga o sa o kai fongo ia onga fa kai songi so ai kala ngoala i mengi ka o onga fa kai ia fa ia singa o ke le o ska ka poko e ka fa singa malama langa sa finga winga ile ia ke mi la fa fonga mai lo academic le makanga onga fa kai ia o se lu inga le ke lu ia lo academic ile fi ke le maka kon ke le ia onga fa kai le makanga but at the end o fa kai le ko lisinga sa o wa fi ai e misela sa fa ingoa onga fa kai po sa ka preschool ia nga faile le nga so ngei Dr. Felix Wentz e a folele ia sui le ngoa ia fiaile ango kongu le ala o sui mai le preschool ile early childhood education sui mai la onga fa kai ile onga amaka o nga la lo ai ma nga foi ke minga nga ia onga fa kai songi nga lo nga afa kuskusa statistics e ka making nga mawala ba ngo nga maka po onga fa kai o le rufu limba pasenge nga ro skur sipi mo sa mo ngai e o mai le so ke nga se six nga so onga fa kai ma onga io se mea ngau ke fau kua ku yari sa sae maru sa sifu a ver fa mo ia male o va foi ale ke fa fonga mai lang si mai pola se ka penga pa pulo foreri e mo so ba ngo ko o palmenge o ko finga wa mel nga ma va lo la ma lo la va la fiona sala o le tulanga e le toe na ina le tulanga foi le o la fiona o le sa ave minsta so fo malo lo ina toe sanga o mai wa va ia so ni o male si fa mai ya fotu mai le si fa mai o le ale tulanga ta ua lava ile atunu atoa ile taimi le nei o le tatu te fia ngai mali tenki fiwa ile taimi nei i lo taimi as a minister o le se meto tia ni ai tia o ni fofuanga e te tau ona faa alu ile taimi atole nei al minister ile tilo ile fa mai ile tatu te fia ngai nei Faftai mai ava e a foi le e fengo fie lava kanga ia kam foi e pui longa malosi ma longa soifua e le si pi cosina si la fia o ia le winga la o le kumama el mama si so manga i ko kongo fale ma fafo ka ko fale ma kongo o malae ma le si so manga le ngaka foi la i le mama ai o ngi ka ko mga kumaula lo mele le fa maruskingo por savali ka usa o ko ke le ir ka wa mo o le savali ele va pe al ngi kupe le lu savali ia fa kingo nga luenga ma ka mafa kakau ki kilo loko ai lo ka mafa ma fa penga nga fa leo i ya lo mafa nga kongo ainga kuma ma mo fa mama ngor sisi o manga le nga ka sisi o manga i me pupui ngamu ma ia ai fa ka se foi la ma le mele o le ngase loa kaunga vai fo mai au fa kali ele nga ka foi le eu foi la le kupa so i fo malo loinga le o ka kikilo ma nga ia fa kai so i fo malo loinga mala ko nga luanga la fai ai kaunga lifi lunga to identify nga fia la ka vai nga mai ngumela e fia ngase nga kule aso male aso ia maka dia ele o ko fengo fie ai se me simple fengo fie le alo inkupe ia ka ika
laka mea laka kau mafa po laka mea le kau sami kikiro loloko ai i mea ai kakau ma kau mafa kakau kele esi kele kukama kele ia ka pisi e pe o le mea ngā whakasiai la ma le ngā lua soi fua maloloinga ia monata leia le lako le lako taida le lako information e ka ua ia whakasi fua marau kusikala lako ia whaaleo ma whakosinga ka ngaka ia maka alia i o le lako soifua ma leola ma le malosi i aso whaipeo le lako ola. E ma whetu la whalele resources o tato soifua maraloina wai pe au telen na whaatangi mai o le mitanga wena. Le lawa o tato resources tai pe o atinu i whafo a wa fo ia nai tato tangata. La asa upina ngalo i e pe whapea e manuia lau tau wanga o se sui tau waa. Ya, ma sauso soani fo i mole mitanga luenga o tui whamanolo i nei le tude. O ke o vaenga i e lua e ave e lo wha mumua pe a lo whangia mai lo kumalo ke kulai mai o le soifua maloringa ma di education. O vaenga ngā e kakauanga ngā lava le sispengi whaanganga mo le vaenga ngā. Ma mo le keiming ei, o ngā i sispengi ka ke maua i keiming ia ka ko ongsa i to utilize to the best of effect. Ya ka ilola ia ka kele mai lo lisi furfa so le nge poa unga ole fa mai awa ilo wava ai fa pe out of hand yo le state of emergency the state of emergency fai unga ye kula fongo fai unga fa unga mai ia fund unauthorized ia pio se kalidea as an emergency which karsi le ole ko nga scenario ya malola vano fiong ya olea ua lam fai fo tapo kalamela o fiong sala wa fo inisi la mona nisi manatu ai me se fo i o sau no ngai fia tu ina mai le ngata lo tu malo yo le foi fa fonga mai mo sa mo e tu sai fo yo le nia vano ua mau mai tato po kalame a wala vale fa ala u lo ala o fiong mo le tofi fai pule o lo tu malo pe aman via i ba lo tu na Haftai di rumah ya pak, kalau singalo le tua singalo fo ia le tu malu sa alisa sa emali sa sifu ma le va ya tam fai ale menga sa ile fai ka kua ma onga ya ka ko kalo vakasi mangai sa nga ale bishop le Mosese ka ko fai me fia o la wa ka kalo ka ko fai me fia ka ko fe alfangi sa mo ka ko foi le oli male fia uma ai sanga i koe fause sa mo fia makalia ya mo sa lo konga male oli o ka ko longona e mese le ngai o ko walo maka ko fanga i le ngana ka ke faunga ya koe ku maul ka ko fia ku maul fe alfangi ku maul ka ko fa lo Jesus, I trust in you.